Kaze mwe mudahwema gukurikirana Trading News tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho BBC gahuza miryango tukesha iyi nkuru yo muri Korea y'Amajyepfo abantu 179 bapfiriye mu mpanuka y'indege yo ku kibuga cy'indege cyo muri Korea y'Epfo. Ku itariki 29 z'ukwa 12 2024 saa 3:57 kuri GMT byavuguruwe haciye amasaha abiri indege yari itwaye abagenzi 182 yakoreye impanuka ku kibuga cy'indege cyo muri Korea y'Epfo yica abantu 179. Urumva ko harokotse babiri nk'uko abategetsi bashinzwe ibyo kuzimya inkongi y'umuriro babivuga. Ibiro ntangazamakuru Yonhap byo muri Korea y'Epfo byatangaje ko iyo ndege yataye inzira yayo ku kibuga cy'indege igonga urukuta rwo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Moan International Airport mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing 737 akanyerezo 800 ya kompanyi ya Jeju Air yari itwaye abagenzi 175 hamwe n'abakozi bo mu ndege batandatu yari isubiye muri Korea y'Epfo ivuye mu murwa mukuru Bangkok wa Thailand ikora impanuka ubwo yari irimo kugwa kuri iki kibuga. Abantu babiri barokotse, abo ni abakora muri iyo ndege bari mu gice cy'inyuma ku murizo wayo bajyanwe ku bitaro bari kwitabwaho. Abagenzi bari muri iyo ndege barimo Abanyakoreya y'Epfo 173 n'Abanyatayilandi babiri nk'uko ibiro ntangazamakuru Yonhap byabitangaje. Icyateje impanuka ntikiramenyekana, ariko ibitangazamakuru byo muri Korea y'Epfo byatangaje ko ishobora kuba yatejwe n'inkongi yazafashwe mu byuma by'iyo ndege. Umutegetsi wo ku rwego rwo gutwara abantu mu ndege muri Korea y'Epfo yavuze ko byagenze ubwo iyo ndege yari igeze hafi y'ikibuga cy'indege. Ubwo uwo mutegetsi yavuze ko iyo ndege yari imaze akanya igerageza kugwa, ariko abagenzuzi z'indege bayiburira ko ishobora kugongana n'inyoni bituma iba iretse kugwa. Nyuma y'iminota hafi 2 umupiloti yamenyesheje abo bagenzuzi ko ari mu kaga, nuko abakuriye ubugenzuzi bw'indege bamuha uruhushya rwo kugusha iyo ndege aturutse mu cyerekezo gitandukanye. Uwo mupiloti yabyemeye. Video igaragaza iyo ndege igera hasi nta mapine idakoresheje amapine cyangwa ikindi gikoresho cyo kuyifasha kugwa, nuko iranyerera imanuka mu nzira yayo yo ku kibuga igonga urukuta bituma habaho iturika ry'umuriro. Urwego rushinzwe gutwara abantu n'ibintu rwavuze ko uwo mupiloti mukuru wayo yari ari muri aka kazi kuva mu mwaka wa 2019 ndetse ko yari afite uburambe mu gutwara indege bw'amasaha arenga 9,800. Amashusho atagenzuwe yatangajwe ko ku mbuga nkoranyambaga ajyanye n'iyi mpanuka yabaye nyuma gato ya saa 3 za mu gitondo ku isaha yaho, agaragaza ko iyo ndege inyerera igata inzira yayo ku kibuga cy'indege, nuko iragenda ikubita mu rukuta, nyuma igice cyayo kiragurumana. Andi mashusho agaragaza ko umwotsi mwinshi w'umukara uzamuka mu kirere. Ikigo cy'Abanyakoreya y'Epfo cyo ikigo gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro cyavuze ko abakozi 80 bazimya umuriro hamwe n'imodoka z'amakamyo zirenga 30 boherejwe aho iyo mpanuka yabereye. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Moan kiri mu ntera ya kilometero hafi 178 mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Seoul. Urwego rwa Korea y'Epfo rwo gutwara abantu mu ndege rufatwa
nk'urufite amateka akomeye mu by'umutekano w'abagenzi. Iyi mpanuka niyo ya mbere ibayeho ipfiriyemo abantu mu mateka ya kompanyi ya Jeju Air, imwe muri kompanyi nini cyane muri Koreya y'Epfo zo gutwara abagenzi mu ndege ku giciro cyo hasi yashinzwe 2005. Ni nayo mpanuka ya mbere ipfiriyemo abantu ikozwe na kompanyi y'indege yo muri Koreya y'Epfo mu myaka irenga 10 ishinze. Mu mwaka wa 2013 abantu 3 bapfuye ubwo indege ya kompanyi ya Asiana Airlines yakoreraga impanuka ubwo yari irimo kugwa ku kibuga cy'indege cya San Francisco muri Amerika. Ngayo nguko rero, abo ni bamwe mu nshuti n'abavandimwe bagize ibyago mu bapfiriyemo muri bariya bagiye bagwa muri iriya mpanuka. Ngira ngo murababona ku kibuga cy'indege, ngira ngo murabona uko indege yaguye rwose. Ni ibintu biteye agahinda, ngira ngo amafoto mwagiye muyabona, ngwiyo indege uko bimeze. Twihanganisha ababuze ababo.